Tango to je čuvstvo. Muzika koja dopira vo srce to i ottamu od srce to poteknuva tango to. Ako nema čuvstvo, nema ni tango. Tango to je čuvstvo, tango to je srce. Vo tango to ljubovta je opijena od strast do granici netrogatelnost, do smrta. Verojatno zato je oličena vo crno-crveni simboli. Vo kadifeno crvenite kako krv rozi. Vrumeno to vino. Ti je mamat i kako da velat. I da se umre posle jedan vakov tanc, posle jedna vakva ljubov, je vistinska slast. Vo srceto na tatkovinata na tangoto, za koje je rečeno deka je jedinstvenata tažna muzika na koja se igra. Vo isprepletenite ulici na pristanište to La Boca, na kraj brežito na La Plata, kada što nastanalo tangoto. Tuka, vo kafeanite zamagleni od čad, mošne odamna, mornarite tancuvale so ženite od javnite kući i se rodilo tangoto.
Može bi tokmuvo ova Kazablanka, zašto mažite što go tancuvale tango to, podsjetuvate na stilski od izgled na Humphrey Bogart. Strasta so koja ženite mu se predavat na tancot, pred izvikova reči si bolka. Bajo tu quieta lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad de porteña de mi único querer, y oigo la queja de un bandoneón dentro del pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra querida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan como una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte sepan las penas de mi corazón. La ventanita de la calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero yo de nuevo volver a contemplar aquellos ojos que acarician el mirar. En la cortada más maleva una canción pide su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar. Borró una lágrima de pena que el cantar. Mi Buenos Aires querido. U 20. godini na ovaj vek, tango to se prenese niz cijeli od svet, od ulicite na Buenos Aires. Moj Buenos Aires, kraljice na La Plata. Moj Buenos Aires, moja sakana zemljo, slušalja moja te pesna. Nostalgijata i tagata na ovije zborovi beše go dušata na jedan od najgolemite pejačina tangoto, Carlos Gardel, naslavejot od Pampite. Toj je vistinski idol na narodot,
pa zato se veli Historijata na tangoto, to je Gardel, a Gardel, to je Argentina. Među nepoznati se negovite pesni Moj Buenos Aires i Caminito, što znači ulička. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Volja brojni umetnici se inspirirat od tangoto i go obojúvat gradot so prekrasni sliki od ove tanc. Caminito que entonces estabas por el dedo de Trébol y juntos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste vivo el sol, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Za zvukot na tangoto najzaslužniji se trite muzički instrumenti. Malata armonika, bandoneon, popoznata kako italijanka. Gitarata i violinata. Slušnajte go podobro toj poln zvuk na gola taga, pred koji padjat site generaciji na site vreminja. Se govori deka prvata harmonika vo 60. godini naminati od vek dvajca germanci, mornari, mu je prodale na sobstveni kod na nekoj lokal. I od togaž ova kutija za gnečenje, kako što se narekuva, ostanala na ovije prostori. Muzikata ne opi, pa za malku da zaboravime da kažeme. Tango Mio, moj od tango, je programa na istoimeniota najdobar klub vo Buenos Aires, koji na autentičan način je do lovova prikaznata za nastanokot na ovaj tanc.
congratulations for your dance. I'm delighted, really. Would you be so kind to tell us the names? My name is Graciela Cabrera. Carlos Quiroga. Nicole? Y Ricardo. I'm pleased to meet you, really. Well, for the beginning, please tell us something about the history of this dance that we have opportunity to see tonight. Who would like to tell us? Yeah, the history of tango. Well, tango started about 100 years ago when different people came from different countries to Argentina. People liked to dance with each other, but they couldn't because they didn't speak the language of each other. So they searched for a dance in the street. It was really Pueblo people of the street. They start to dance with each other, with to mark the steps of the dance, and that's very special for tango. So you can mark steps. It's not fixed which steps you have to dance. Perhaps it's interesting to know that the tango started here, what he's telling, he's told how and why, out of which reasons. And later the tango traveled to Europe again, and it came back from Europe, from Paris especially. It came back to Buenos Aires again, and there it was the first time that it came out of the street to the more a bit elegant people. So it came more, it was more accepted. Then it came in the salons, it was really getting very popular, and nearly whole Buenos Aires was dancing. There were salons full with 40,000 people, they told us. Well, it's before our time. And then it went on the stage. And from there are different styles. Stage dance was different from the dance what you have in the salons, of the popular dance, where people try to project, to make a projection of the real dance, to transmit it to the public. And you find also different styles in Europe and in United States especially, but they have nearly nothing to do with the original dance.
especially very much to do. The people were suffering here very much, and they tried to find something together where they can express their love and to find something to feel. And in Europe, they tried, or in United States also, they tried to copy the outside movements. They couldn't feel it from inside. So everything what you see here, that they do it for the skin, how you say, la piel, that you have there, that they do it because they saw something macho, something strong, and it's misunderstanding, I suppose. Суштината е следна. Валцерот е вистински само во Виена. Самбата е права самба само во Бразил. Тангото единствено во Аргентина ја гори душата. What are the main characteristics of the original tango from your country? Can you explain us? La característica. El tango de la ciudad, ¿no? Y las características es Lo que pasa es que había un tango canyengue que era el más arrimaditos, el tango de salón más elegante. Esa es la diferencia. La milonga
la milonga que es chispeante, pícara, alegre. ¿Entiendes? Nicole y Ricardo bailaron recién un tango de salón y nosotros bailamos una milonga, o sea, tiene simpatía, es más ágil, más rápida, esa es la diferencia. How long time did you learn tango? Tango, bueno, yo comencé hace 16 años a bailar tango. Y vos, Carlitos, también, ¿no? Y yo también comencé más o menos, sí, hará unos 16 ¿Bailar? años. Sí. Ballet, O sea, group, nosotros tuvimos, group de tango. Juan Carlos Copes, Juan Carlos Copes, ballet Gloria y Eduardo. Y a partir de allí fuimos solistas, ¿no es cierto? Ahora ya es como que allí no se aprende, sino que se aprende en escuelas donde están los maestros, como hay muchos y grandes maestros que son todos los milongueros de aquella época que están transmitiendo todos sus conocimientos a la juventud y a la gente que quiere. Porque ahora hay quiere aprender. academia, antes no había academia. en la época Hace que cosa de nosotros 10 años aprendíamos, atrás no había academia. No había academia, se No aprendía enseñaban en el directamente. escenario y profesionalmente con ballet. What do you feel when you dance tango? How do you feel? El tango es un sentimiento, o sea, es la música que nos llega al corazón y a través de ella en lo que se siente en la pareja. Si no hay sentimiento, no hay feeling, no tango. No. El tango es corazón, es sentimiento.
dugo minova noćta, so partnere kakov šta je tango to. Vo mugrite, koga pomisliv me da se razdelime, od nekade povtorno slušnav me tango. Na krajot i nije poverovav me, Gardel je živ, zašto tango to žive, za sreća.